Kardom kadok avea phanta nangli tumphan arling chuna hin pen kardom nang pajirlo. Pinili thot nili nangli tuma phan hedi general knowledge nang 1p2 lo. Lasi nangli tumta kijut an lang ikvekta de friends atum. Athe mane lahaya question ke competitive exam long sitami wang verditi. La inglong a group dum do doma didi donatum inglong a do o diti hai. La son phan ke a group of mountain buke English words pen ke pupelo a range of mountains pu bangsi pu polasi nangli tumta aning chibi noide. Enkela thaya so do o tum phan ke hedi pilo pu pochini lo. Donatum group puta punoma didi lasi a quiver of arrows pusi pupo de lata exam long wang verditi nangli tumta aning chibi noi nili mata charlie long lok lojo enke biri sak do o phan ke a flock of sheep pusi pupo donatum lata wang vera question lo Inke giraffe tum a group dodo ma didi mate a gang dodo la tum man ke a group of giraffe puke pupelo ma didi ba a gang of giraffe pusita pupelo la si la tum man ke a herd of giraffes pusi pupo dona tu inki wo tum ta kangjar do pig ma didi la tum man ke a flock of birds pusi pupo inke Pijo atum ta pura group pen do petiti a gang ben do petiti matidi la tum hande group ba gang busta pupelo donatu la tum man ke a swarm of bees pulo la ta ke wang nai a question nos donatum la ke inke zebra tum ta a group mate a gang do do matidi la tum phanta group ba gang buge pupelo donatu la tum phanta a herd of zebras pusi pupo inke la tike atum hai la tum phan ke a pride of lions pusi pupo donatu la tum ta school huta wang verdity la so question ke inke competitive exam huta wang verdity nangli tum theklong ji dok vera tum ke hedi inke fish tum ta pura a group do do ma didi la tum phan ke a school ba a shoal of fish pusi pupo inke wududu mate la owl tum phan hedi la tum ta a group mate a gang do do ma didi la tum phan ke a parliament of owls pusi pupo video daxing ton po bye bye